ngoba ngela xesha silalankonzo kamabubohla sisathanda angesivane ke lankonzo namthandazo ukuthandazela lankonzo isenguwo uthandazela inkonzo awumhluko kumthandazo awunambala kodwa sesithi nje kubani sithanda ukwenza izinto zibene umehluko sifuna ukwenza yonke into kakhulu futhi into ezokwenzeka ke abantu akwethu nani mathokoza mabam ukuba wonke mhlaka noba umoya kusasicela phansi noba ushophu usini noba ushophu uqiniso sicela into abangabali lokuzakala ngasekusondeza lengumfundisi sambeka samthambisa bangumfundisi izinyobo zakhe zingaphezulu. Ngoku ke ngoku sithe ethubeni okanye konyaka abathathu abadlule hayi ndamthembela ikona kuba ndiqala hayi lokuyena wayifaka endlini kabakhulu wakhe umama uMadolo Ashikazi kuyisho nangolo khola leyo i-round isedini isamlile ekhanayo mhlawumbe phela ikhona uzayithatha ngaso kodwa ke ngoku ngithe kandihlala naye ke sixoxa umfundisi lokho manje umzalwane onguye ongumfundisi awukwenzi kwezikawo sizivayo next door ufaka ikhola phezulu xa umfundisi ikhola sikhola ukuya kodwa abantu bathi umfundisi ukuzama ukuthina abantu bathi umfundisi ungahambi mhlawumbe abantu bathi ngoku bakwazi uba ungumfundisi khola umfundisi lo msebenzi lento ofana noslow chipping yena ndithi ke uba umongameli malapha eqala kwami umphathi noba uzothetha kodwa nje ume njengendlela bangabana lo mzalwane ngumzalwane wethu simomelezile kodwa sizomomeleza ke ofana ngale vesi ube seumnxiba lekhola xa ndiqhafuna kodwa nje ngicela nje ukuthi kanye kancinci nje ngihamishe nje ngoma ubeke izandla mphathi uyisikelele then mina ngizabeke ngomliva koko kagqibo behlalo awugqibo uyisikelela ngifike mphathi baphakame wababo babinaba ya bazomomeleza ngezandla elikhobeni lakhe ya nama ndikuthetha bazafunda nje mina ningamangcono bangabana uyinxikiwe ikhola kasifakanga abanye basika amapheli wona funeke niyazi ubekho phambi kwenu amen enthethe kulethi into kana umama ekhaya umele ahlala apha njengoba ngabana enomlingane lomzalwane ukanti unomlingane angahlali yedwa amen abantu babona ukuthi umfundisi ikhola inkosikazi ebisecankwazi esinawuyiyeka ke xa isemakhaya lapha eGoli bengazumnxibisa benza uthuphi nango mama bese naye nabo ukuthembisa umnxibisa mama bamlethi amen umuntu ofana kani hamisheni nje kuba umongameli asikelele lekhola ndibe sendifunda ngemva koko ivesi lifunde ngevesi zayo zonke ngencwadi ndoba ngabana ndizithetha nayo niyeza ke tofanele ukuthi aloba ngabasishumayele nje singabe sikhethene abakayalo basakukhola amen akancishwa zapha kokona sobodo singakusindi into ongawundi singaza amen so ke yayo nyama edada amen mandifunde ke bazalwane bethu incwadi yase-Efese ndizoqala kula vesi ka-10 iphele ke ivesi ka-20 esehlanayo nje inhloko yendaba ithi sikweqe somKristu asiyeni ke banda kwethu elokugqiba abazalwane bami ndithi yomelelana enkosini nasekuqineni kokomelela kwayo xobani sonke isigweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukumisa ukuchase ukuqhinga komthuko ngokuba umzamo wethu asingokuzamana negazi nenyama ngokuzamana nazo izilawuli nawo amagunya nazo iziphatha hlabathi zobumnyama balo eliphakathi nayo imikhosi yomoya
eyomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini indawo. Ngenxa yoko qubulani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukuchaza